na adwuma wo ye send adwuma wa stati we feel it good na we feel it enti no emla me ka se me si da me ka se me si 4 because some dina no me pese me ko fi Akoma FM 87.9 se ni si 4 ebua ya beje won se ni si dodo a eno ane ya beje enti ye mi sa Messi ni so dan na ne fa Messi ni no e de man e fe Mr. Sono if any Mr. So when the pay Messi in the man so be say Messi ni say we fit down far we beji say we see obeji 48 million 45 million and we so be say and say then be say and say we fit say so we beji say and also obeji 55 million obeji 55 na kan say na say na tia dia 45 any 55 the can say 6 na make sure 55 Akoma FM 87.9 Messi ni na ba my sister mo friend e ma ni bai e ba be ye bibia na me na my sister mo prot no so na mo hwe prot no atwetwe ho ka no e na Daniel ma omodi anya ekogusu anya two tip on the kogusu and we are 14 million this is the friend catch and some when Daniel say 14 million you know the Sunday e di my sister e ma anya ye de e di ko tweka enti no menene kasa eye bibia oni so sini de enti we mu a na waba o si rose me pe besia na misika e fa nko ya de misiri ko Akoma FM 87.9 o si fama atesiama na me dia ma atesiama sabe na wo Saudi me pa try Orlando me fama atesiama me so no kaye no ma ntwiti me de sende no de to so fama me master sedu eno so o kaye no ma bupumiti eno so me de sende no just the better chin bia no ma was me no bosia no fanya den wa de kwa ne dan o ka kire me pa try enu a wo ka kire say wo sia no o ka kire say jai wo dansie na wo ano wo no le 4 flats na ho sie no enu a fe na me ka wo ne eba ne ho ne boni tofo ya ti ase Akoma FM 87.9 Anything no menene ehihya awale si ebe wale dan edi ka befie obefie edi kan sana me ba ya be wale ayi ama yesako na me obefie na onwie ne dan no dan na 4 flat na wonwie enti no obedu fi no ka kire me say Rose ma bedu fi me ni two sister ho enti wo de na ka wo kokoye no so me de na si ama boso ama koto China do so ni inside do so ni na gudo FM ene eye juada April Forisio Bosumene de to so emiensa na yebo mu nyame adom wode yakosan de yababiem ane nyame yadom efiada na ye Good Friday na Good Friday no kra no di enti kra na ye celebrate Easter menim akwa wa hanka bisa no say Easter no di enti na ye celebrate ye sister abeba na ye be ya quiz ni be you obi ya quiz bra Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, and the we ya near their boss near the near quiet him winning more tina as was wrestling. A didn't celebrate Easter. Any Brian Nabecam, Branabeka Chram, ha. Now wouldn't my dear say now we see all that won't come. Me person me Gina Swana made the cabby bintia. It's in a me be sawono. Say dear Bell cranty. Because Easter Bosman yesimo march no na ye Ghana man Ghana march ye nya ye fa hodie ye nya ye fa hodie ye ho afia brofo nsem ye misanke ye ka wono Akoma FM 87.9 Kumasi why no kwaka kire kwa Kwamekulo and obey Ghana my beloved country is free forever ha ye enti die enti ne celebrate Easter ya ka Easter media de me beto ye ne se ye se Yesu Kristo a ye di na chi wo wuye na wa sorry enti Easter ye de kai ni wu ene me sorry enti ni wu ne sorry no ye be ye mu ade Yesu wu ma ye you say ya de boyefo no Kristo be Akoma FM 87.9 Kumasi ana me de me se me ye de boye ni na Kristo be wu ye na o de je me nkwa nti ye de celebrate ne na woda nti odo a oda na di kire yakopon do ye nti
and was sacrificing by Yesu Christo Maa Akos so mewunyi yenkwa odo a Yesu Christo nso wo ma yenti and was sacrificing ne nkwa ojitu because won say na nye easy no was say eja say ebetumi a nkamakuru wei enkware me di ekuru wa na no wo ka owo na eba no anu eden yeah, but essence what do you enti Akoma FM 87.9 sacrifice no wasem na me pese meka sacrifice in your life. Why no sacrifice a man celebrate Easter Yesu sacrifice ye Nyankopon sacrifice ne ba Yesu sacrifice ne life e de ma sacrifice be na won so wa ye e de ma obi wanka wonye da winning ada sa sacrifice me dwendwen kofi ya me dwendwen o mi so was no sa no a adwendwen ngo ya da na ada ye Patrick ena lady na so be ye actress no eni kunu so ma no Akoma FM 87.9 Kumasi case no sa na ebesi mi chimu say both of them obi eni do e de man yo Dabi be man no Patrick an kasa me do be yinti me sacrifice ama oba ne se ne opeso wo ye adwuma opeso wo ye no onye so obi do obi no opeso obe lose no a o sacrifice baby man me do be yi nti me peso obe free my brabom nti so obe ye actress dia ene me nso mani gie kakra no ana dia me mpe no ma me sacrifice na me hu kwan a me fa so ameboa no ama na ye na adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi olake odoma oba no nti won to me sacrifice se won no wo bi a won to me sacrifice ya to so me no oba nso no be ma no ade a ye hunu wo mo case ni mu no no oba nso no be ma ni nso nti no wo so won to me sacrifice na adwuma no so na worry so yes odo be ma no oh okay be ma no krosia me no na me nya actress o ma me ko catering school e che ya na me be hu sa say adwuma we help o many so won pa na me concentrate on catering no na odo a me wo ma nti na mi nyai we say because we no so ni Akoma FM 87.9 Kumasi wo mu mienu and like love o ma embrace selfishness o me yes selfish mi nyai madwuma e ma be ma me so me pene so no so nkoye nadwuma now o mu mienu o mu tie mi anye bia Easter on be celebrate bia na o mu guso man celebrate Easter because o mu need dog o mu to sacrifice o mu guso so ya de a o mu ba be ye no no bandi obi sesi o mu so ya de a o mu ba be ye ni sesi Angela bandi obi we ni Easter wa mu ni Easter you don't have love Akoma FM 87.9 sacrifice like Yesu owu ye odo a wodi do ye nti no sacrifice in life Nyankopon do a wodi do ye nti no sacrifice in ba Yesu yes Abraham do no wodi do nyame nti na ko sacrifice in ba Isaac what you say a sacrifice is out of love. I want to mean sacrifice baby sacrifice baby from a then we are selfish dem nya say obi a sacrifice in life me no ya adwene pa me no ya adwene ara obi ya man so no ya nya adwene woni ya nya adwene man so for mo no ya nya adwene won say na bo di aba ajoso atina for mo no ya nya adwene ma wo di aba wona so di aba it's men no queer sacrifice no dey Pastor Julius I sacrifice very true it's our phone me no omo yes selfish omo ni do omo lack odo nti no se wo ba be di Easter no na be celebrate dia de me bisa wo ne say wo fie dua so fie dua 9 ni fie dua sa wanyan dwendwene se wa sacrifice ama obi dana na wa celebrate e dia don wa ya kire wo Akoma FM 87.9 Kumasi Yesu Kristo ene wo besoa no abehye tuntum abeje natale wani ase ye me bodu ediyen edobe no wa kire kire obi da eno ne asem no na ko beduru ho yen koso anche wodo na yen sacrifice ema one another
na entume emwa papa pa yakua me da say wa pass me quiz no the next quiz and na so na beba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no asogusu a utie no usua de utie nsem bebre Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi Pastor Julius e wo fia live wo hu no ai wo gina mu papa sanso sofo kokko no sanso na evangelist so no so ha say nana yire ewa ha nana nekua kokko nso wagina kwa baso eno nti o ha Ishmael Haywood bomichidom ene adontene sa pepepe enso nana yawso ede mbeko social media live ene baby bia uwo bia no mesra wo sa wadawroma fa waso ene wani fm fa waso ene wani fm fa waso ene wani fm na Akoma FM 87.9 Kumasi Minya bayi akwaba me ko bemba de so no bemba na me mo ha wie na pomte sai de adom mo fa kasafidie no kona no ema me na yentene kai wodin pacho frame edu sei free hene pacho me free abrankase abrankase wadin fie sai pacho medin fie dia sankron awiei edi adina edu apie he Akoma FM 87.9 Kumasi pacho wie dia frame edu sei me draveni ebom homodin pa me ne me yire ne me ba ne tie pa me bom homodin ya juma fe me yire ne me ma kama na CCS ni na ya de esu mi mu wa na me fon timi ko da hospital yi mi enche na masako yi mi enche na masako ni madam emergency bed yo ya na me swati ni sa de me ko ya ni swati sa de me ko na blasia mate mato mu ni me Akoma FM 87.9 Kumasi akunya de ako ana yehu ya ron babia na ade ne eko tilasi anu kwa de mi twa hwe me ya de mi koto brase wona e refer me se me mreji ti be ji na ja ni hwemu ani be pie se kokoram na ato me nsuru na ti doctor kura je meto se ja mu konko he na mu ko me faso be mo operation eso ma ko dia ko duro no in fact I think busia nyina abe mabu o me ho achese edade me bre kokete sukura na kura mitimina nanti kura mitimina nti mitimi nyemi pedi ahwe mini bibia na se de akudu ndie edi hia se hia moye se mes mi ma kura ni sususa ni me yire situation wo me edi esi amne kwa se kura ubidi do problem ni ati wo on complete house yatimu just adding yadidi nyina bibia mu just ehwe adding mse na de meba na tiabedamu na sumo yo akra te abo asusu adofo asu yimu odi akodo ni bibia ho di bia na we betimi di akoye se kasemu a de be doctor si di akodo akoye operation asem ukram na beto mi suma operation asem ye dai mi mai kitengete me yire kura nso sabi onu su komporo kura ko ba mi edidi kura esi onu su otimi nko kura nso ma onu ku so ko ba mi edidi onu su ntimi nko ma a me ne me ma setrem tin timi ba se mo moe na wo se start yen fie sei ni fie sie ni ya ko fie so start sei start ye no na je se tikabu di makoni aba wi se ma me so ate ma fon dimi dem fi se bi grandpa malaria bi ne ya mi na me ha se de to no te tira mi asme ko hospital me ko e o musi sugar da bi ya jimi to hospital ya di so si mi se be me ba fi a je se be wa month na ma sa fon na pe mi timi ya fi me ni su nyira chire me ni sa de me ko ti afena we mu ada di o mo se
okuram na sɛ atɔ me nsono mu kokuram na ato won sunu mu ehine fafo na yesa hwehwemu no hu sɛ kokuram na ato won sunu mu ko yɛ endoscopy ye bi wo mena na sa ye bi zukura so gi na no ye mu sɛ atɔ me nsono mu to ta si me ko na me hu me nsono no ye sisi aye na enyi bo operation to ska kura me se me ko ye kura pa me nya re chere ma me kura se me ko to no kura so me nya na me da fie mi timi nya me ba kura so me mu na me tra ke what was saying o ma yesia Ema saying. Mema for metu. O ba panyin kura sa ya lefo. Tema mire o bre. O ya for saying. Timi ya wi nsi school dem brother. Adan onye normal. Onye normal ne saying wo bubu gude ma na se sebe. Gini kura de no nante e kire no nante so enye no ma on timi nkasa. Timi nkasa. O ba panyin no onye fi saying. Onye si o ko 16 years. Ho. Nti oda dem sisi a. O this year 16 years. Mo ba ne tete Ena onso wo so na wo ye de adwuma. Na me ye driver ni. Why you driving adwuma ben fi saying. Almost 20 years kura. I driver ni. Na wa kakai wutrim. Akoma FM 87.9 Kumasi. Nko ye wo bibia de. Acho mko yo boni bibia. Yo bibia. Yo bibia. Sika sem ho chinye something. Kaka mitrim. Yo bibia. Pastor Ben na ko. Pentecostal Life Church. O atosu. Na wo yero ko de. O na me ko ye de kina mi preach nyina kra saka ho. Ya samo anoaden nti sesei also pesade ne nyama se ma woni anwode mini buafo bia mini obi a oso mi mu se bi obabua me mini obi a oso mini obi a oso mu ni buafo bia oso mi mu ni buafo bia oso mi mu buafo bia oboa me koda hospital kura twe test me kura mini buafo ni obi a oso mi mu se twe ni obi a setena mu mini ma mi bi papa bi adofu abusia mabu sia ete na me ni obi a so mi mu se bi am ko test na confess ka wan timi ni akwani aba free be ni fie me kai fie ni mugura ni mi timi ko tena ka mugura se me ko drafi kura se pedia na yemre ko kete so ami timi na timi du mama do abu kura pa se obey ne sumu kura ni apeja me dem de mame tie for ni adofo ani ahwefo ya mo achichi ne benche ya me susua me hunu sa wo bre ni papa me hunu sa wo bre pa na yenua bema ye ka no ho asem yi awia yi one ne yere na enam na ye behwe ne mfoni ne kakra Ismail monfa ne mfoni no enwusuma me na yehwe ne situation na yehwe first said ye no wosi etie bema no ni o ye nyama na yere so etiefo ene ahwefo enye easy bema no ayeka no aseme pa cho bra Facebook live bra YouTube live na maka kire wo se ewiase aye wo mui onipa ensehwe 87.9 Kumasi. ene ohodenden ochina wona ada ho no ese obi nim na wiye ye obi enim na wiye yo se nipa ye nim na wiye ya ye denden na mo asa no a Pastor Julius me ni ase tete ese ma just ya re ho se wunnim that's se wunnim ochina sem se wunnim de besia Jesus kenne ka oni ni penyina betena yie ka obebre wo ho ase oni ni penyina betena yie ma so bi ka chese papa ya ote hei ni mfomuru na eda na me
wuni because wuni podua pa odi gina ma we e na wu na obekasa akokora bi na yare abono wuni ni se onumie ma wiase wuni ni se onumie ne pictures ni ade gu so no we say one na yere nti obetumi aba Facebook live YouTube live Akoma 87.9 FM TikTok and so twaguso nti wo betumi aba so me pa cha ma ne pictures na me wo ha say no do so pa one na yere de ni na faguso because ne yere no so wa ha oba na nko wo be adwuma na Akoma nsu nsu se na ema mensu me start say me so ne yere na obedidi na wa ma be ma ni bia de 6 years ni obayi ntu ne nansi baby a oso obayi adwuma na wode ahwe ne kunu ne ba pani so me ka say ono so yare dadem na menim say ye behwehwem because ano ed say papa yare mama yare ne ba pani yare ano ed anu eden bia na bibi akire bi nso a who knows bia na bibi akire oba no hwe ne kuna so oba no wosu empempi no ya na yentai enye se ba situation bi ba Pastor Julius in fact me ya me ho hwe enye ba me na se me na mo ba na oba be sinu so be sinu so be sister de o tibia we de nya de se ye betuma ye ho hwe but be ni bi wa e ba ma mi prince wa na me kwade ma hye me kire se o wete bia na ma wontumi kancha na okona de kira tese we wu a wontumi kancha so wonko mama wani anya adwen Jesus na untumi kancha ni panesa onko ma won se me bono to fa kire se ye hia NGO because tibia na bahama ye ni Akoma ye de beka to say sign kofie anope na mekua your office ni pass na buy omunya ba kokora ba ye ama ono so breast cancer ono so chese ye hia sorry ye hia kuo ni ko bebre ho mo pe adoya ye nkofu bi mu sika gugu banga mo pa adoye e bia ye nkofu na mo hu baby papa mo hu ni papa mo ba bua wo mo ma me patron Jesus what the sika kwa ye Jesus ne profession no cancer atoni pansuno mo ye penata na nke ni na di ye wa kire ye cancer pansuno mo because cancer ya de na me say do so bebre different types education different types me pacho ye rana ya de ni mfoni ne na yere to so me pacho wonie enipa so what ho na obi ti sesei sebe na odwane betoa wo a baby a wo bia no wo beka se onko ana ne maye nsia afa na ye ne yere beka sa wo be hu ne yere no so na wo condition ne condition adwada bi nye oba no tompaboa but ono so condition nso amase se na this is totally appeal. We dey say bia straight away mwa nkasa papa nom Mondays mental start me Mondays say Marco mental start me Mondays say but I say Marco unse adie bi wo ho na enipa ne ba se die esitie no woso ye nipa bi ni hunu enti unhunu ekwan ya se self as se me kanipa no onko wu mintumi aye dey na waka se enipa no mfiri wanim saa na wo onko wu especially once any pan bana o hete bia no na hu sa de o de o ko ya hu ya na nkwa ya ma ya kokram yesi atọ sunumu cancer and atọ ni sunumu enti wo de mama fa numbers enti good producer say ya enti ye nua be ma ya wo huru ne nchen hey me pa cho wono a ne da ha no wo de se wo tie radio na wo nte de ye kana se a
Bomodia ne pe obi a oyisu or touchy na won fanto Akoma 87.9 eye Facebook anasa Akoma 879 ana ko baabi a wo mu hwe TV onua TV na ko pe bi hwe na hwe de ye ka no na efa wani bosso keke na site bra ye nua be me ya woda ha yi ono an sanda ha yi obi a okoba onye sema o se edu obi a obi ba ya na kana o se fo bebe enam azan kwan so ko pesika mama obi onu aye na dwuma okoba hwe ne ma onye se bia ne yire ye na dwuma onu so ye na dwuma okoba hwe ne ma didi ye bibia na preko pe na ya yeti buni go na yire nso onu so be kwa ba onu so be boana na yire nso yare entuma enye se bi ha obi na but Tibiani is serious. Tibiani is serious, Minia. Tibiani is serious. Ya wo bia na makano. Me say obi nim na wiye ye. Be me na onim say debi obeye say. Me ma kwa metiwa yi me pa. Everything bibi to see the program at any time you don't even expect it. Na ma ko obi a oye driver ni. Ehu ne yere. Wahunu oba ni ntoto mu. Na wakọ ne nchen. Na wakọ se oba ne pe. Na waka che ne sempese me na wo bobra na ya ba wo baako mienu na yefro oya yefro nyina wo ho ye de ne nyina be so wo be ware ye na wo be wo baako mienu miensa enan enum na wonu anya enan ahoden ekoba na woto de o pe wo de ne mma be fa so na yere be fa so na seconds perfumara osemesote onima de kro mienu munuro me so to me hospital me no munro ye huna de kro 6 years in kakra 6 years 7 years no okuro wan fan ko be beto from say team onko radio station bia da mo beto from say team eh no etumi so enya te bia obi be komu a Andrew Rantie te se no ebe pia stress anoden na o se o fere ade na nso hwe enti watena hwa de ne yire nkoso omukọ no omuba afede dia to ne de amefa mo ba ma fa mo number no to join egu screen so egu TV no ase but omo mo hwe TV nti ase egu YouTube no ase me pacho wo mo pictures dada one na yire no ne yebeyi ne yire no so a kire wo yebeyi ono so e de a kire wo 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 dine ya Mary Akosia Ade na ose yahwe Psalm 41 verse 1 ose inshane de odwene mobroni ho Erade beje no daboni mu enshira ni nipa odwene mobroni ho wo se nipa no Erade beje daboni emu daboni ba na so bia wona daboni o me no se odwene mobroni bi ho a sa o daboni mo dia e bia na wo daboni no ye yare se ye nua be mani die ana wo die bro so sa bia be kwa kogina ba bi foforo ba bi unso die ne be kwa kogina o maso just daboni no efie eye abayama ne bi you don't know but the radis is a wodwene mobroni hu a ono nso bejew sada no daboni mu sada no ono nso bejew nesro ba bibia wo bia yenta anye ni say but we dey meda ye no mentumi man no kwasem yankopon ne nim ni pakomem mentumi a meso ho daye me de call daye su because na me ka che kwa say because say we have dey pa it will be try say me be nyina me sister be ye ni na wonim na me ka say mama Mary
ya to nkra e dia frɛ Mary say ye hia ne pa Mary last week on ne maba ha ye hia no kese pa enti wo mra na me ka say last week ya na Mary betna ha e wo mu say Mary de na ye story na ye be ye be hwe ni kunu but the tonkofo akoma so because omunim die yetumi ye omunim so omode mo afa ye so ma wo bi a otini du be dey say du nti ye misakra no mo start say nti me dawa na me say there be Mary ba ye nche krofo boy yes I the way koka ho mako ebe yi na me kai ye nua bema ba ko asem bi o ka che memre bi ye friend Jeff wo ye o ka track wa brochimemo na ye neat story no e na Esther pie ti di ni de ebe eno ye ka say ye ye neat ade no enti Jeff for say Jeff ti me o friend me no o kasa be wa na o se mako eni se we yes say obi aba nchen ti obi ba wo pamo na manako obi nim ba bia obi nshira ba bia obi nim ba bia obi mwa enso be fraba bibi basa just do it na me say nyame na mo so me kai Jeff asem no a truck driver wa buchi and I say whatever the cases mame nkotra se na me nye de ye betumi me say nyame enam ya boafo a yesu kire wonu mu a wo mu ye ni mu ase no said ye wo mu ma ye hwe little kwaku anema ba cho mu ye little kwaku ba ye na ni situation no change just say na anu aden on the career chain and career chain so and can one na so yetie for ni adofo adaworo ma na kwaku ti misre and na little kwaku oti misre otutu awon ye tama na ne ho ato ne kakra no ye de ne bae na no odan che no e na ne ho ato ne kakra no nso na onie na enei si ye de ne cherewa woni be briko na ya tiefo ada oye tiefo ena de omode ma ye no ye de wose ye de ne kwato konfa no hospital ye tutu ye ji no free baby a na nipa efi say enye e de ne ba enkwam ni na ye tiefo na na boy enti yes remo aduru hobio adansi a eba ye wo little kwaku die no ho no minim se obi a wo beboa ye nua be men ubenya dansi na meka se afi bia no ye de obi besi ye ni so na ya je ne nkwa ye be save life ba na mi se bia be confirm na che bia obi a nka oda ho na ba na fi we mo no nyame no anka se hu se ye project ye wo so oboa mi ye ene odi aba yanko odubi aba yan sha dance ya eba ye e wo little kwaku ma little kwaku adanse o de mi ama so be communicate anka no ma retard otonton bo se wo 34 junction atomic ne yere ma be ma na nkasa ye bi na ne yere o se wutwam kwa no se ma little kwaku ma me ma 100 Ghana bi na fa kokoboa o se sa dan na ono so na ne ma we de begu a se guani asese bi ho what yan tell me I don't know 100 Ghana na more 11 yeah ton more than 11 million within that short time from 11 o'clock to see me next nyoma ya ton na free so sha say so ni ton nyoma sa da no say na we e dey even sense ni na what you na my say ba no say osan ye na sata na onu kunu ayo ma to mo kotoka a omode boss no be call be bie ni ya koton na omu nya sika na ka be mo nya bia na budget ada so no eso chen o mai within sa after osan ye sa let kwaku ado ni wie no within sa yi na omu kunya aka ni bia price I dey na omu no omu ko ayo omu wanwa omu talk and me no ka say sa ka no mu yusu be sinne ayo mo wanwa be sinne na ose sofo let kwaku dia wa boa me papa ntisa akwa dia me ye na do ye na ye ne china kra nsuro ho anta reta no e bebre mo na nikita kra de nikipiza minye Nini on this about Ghana ho we had no cooking pisk can say o say the pen say angel will come pisky hey why are they child koto ne fabulous koto ne fabulous
adansi a ye adoye e ba ye ko o kire da ko o se onu obeye ne de kituwe bi na wo ye ye o na o ka kire se ade ya omo ye yi akora ya omo je ne nkwan me so me peba me pesa me yere nyem enti kituwe ya me de bai abeso little kwaku mu me de me mpa ya ne se me be ya adoye na me so ma beje ba o kan ya kakra bi o de ba ye de hu ya nsa atomo amane to mama ne se wow enti adansi na ewo adoye ye ma little kwaku no na ma de amazing kwa na say na na onu se na edum wo anya ne kase kwa mo se ni o obi kase me se na time free o se just na wo ma awo na ma o ma awo na wo awo ye wo ma ne ba yare 10 years ya was Marco ma fa kese o se me de 10 cedis ketuwa bi no mu yo ne ba no ehu to no nia o se na ne ba yeyi na di afra adwuma mu ono so bo mpa ya o Sunday ye no ono so ne ba no yes na adwuma ni sign dia katua ni bi kan and I'm telling you say so sap we da ye no oh yes so dance ye ebebro adanse ni ebenya no ebebro so ya wi aseka yare enti mami we nyuma ya da bia meto me se one more brand free yare mi benya wa na free yare mi wa yesu yare
Oh, Eradie, Santiani, Alasa, Yamadiano, Yahweh, 87. Yale to me, more penny above. Your penny na ya. Yale to me, Mami Pakanda. Yale to me, Mami Pakanda. Yale to me, Mami Pakanda. Akoma FM. Sanchani way, Ayasa, Yamadiani. Ma yaresanya ma eduane. Nyame enshamo papa. So ewo obi abotom. No kwasem. Ayaresa ewo obi abotom. Ma. Me kai se little kwakuba aye no. Ne mpaebo ka ho. Nenso ne yesika. Yesika. Yes, Remo, Yeko. Yeko. Wait, dear. Adia ye Ma, what do you Ma, you because my tons. Cancer, cancer, dear. And I will be about or say, my Saudi tattoo a driver for. I will be about Facebook. Or say a tattoo a driver for. Ma, mess. Omo no mo tena se che. Meaning say ya tena se no. Say ya. Oh. And to bed boy pa also for Michael or surgeon few or boy say also for Faudi Abra Michelle pa Faudi Abra they said they will be beer will be 87.9 also Akole winner man munyina munyi jimbo na mfamo de emra I am do boutique batas munyi jimbo na mfamo de emra obi beer or Benz place of beauty kochi munyina munyi jimbo na mfamo obi amfa support mra ma number no ma number 0599 yes 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301462 0245 Akoma FM 87.9 Kumasi 0599 305 202 0599 305 numbers no eno no kakra wo bia o de 5000 o de 2000 o de 1000 so o de 1 Ghana cedi kwa ya bajini nyina aso dan so like say ama yesi say collection 20 cities 10 ya jeje bo ama ya be sisi abrosa no ai enti de wo bia de obenya 20 million on fa na de amra de obenya 30 million on fa mra de obenya 50 million on fa mra but won so o de 10 no o de wo so bra sisi a Akoma 87.9 301462 0599 305 202 ma ko na ye she program na se no wo se Easter na ye ka Easter ye ka Easter ho asem odo Yesu Kristo enya awodo de maame enti odo no wen na wo kirache na emere ni ye o se me yare ye wa me hwe me e komode me wa mama aduane su komode me ye me ho tete ye wen ho asem na wo ka na enye Yesu Kristo no ka no ho asem na o ka ye ho asem papa Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi na ye be ha ye ho abe tutone ma akese ene ho akese jai ma jai be kire do we yenye ne nkwa yenye ne nkwa oji wo bi nkwa Auntie Susanna
anti Suzy Canada wasane ne de aba wasane ne de aba Canada wasane de aba ntini pushia ma osisi a nyaminsha papa ne pizza nyaminsha yenua no mu amudi bi ba mre no ekwa animo no ye behwe se sabre yi de mi hu no bo fa me so pa mi hu na obi so obi a okoye no mobile money vendor e ba sa edin Akoma FM 87.9 true phone no dia ye betumi ehu na ya bobo edin no sharp na etumi abo obi se me pese mi hu no ne yire no so because you say oba no a onei 6 years ya ono bua beme nanka bema ne nsako na no na watumi ahwe fie nkodansia pani ne yare 6 years atiefo ade a awreho kese pa no enie kabako to fomu a nkabako ena ebe peja no se baako to fomu a baako Akoma FM 87.9 Kumasi ena da fomu yi baako obe peja no ono so we henefa abako memo wa hewie ya na mama na pom te sen me adom ma na wonso nyame adom me ho ye okunu ni pacho mama wushia no wen mawari mfie sen awade akwantuo me pacho ne ri ni oba no ani mfoni ni wo hunu ye no me pacho onie ono so eyare shedi abesa ne kon Akoma FM 87.9 Kumasi mama ako wushia wo be mai wen motena fie sen na awade ne kro ene akowie sen mama pacho o edoveni oba mikrom yabe na odi hu me na menene tetia mama o ye adwuma hweme ya wo baba ako mama me wo ya wo be ya akra ya yalefo ya ba akra hu ka be ma di na china kasa ma akra be ko toilet kra wo no okogu ne ho Akoma FM 87.9 Kumasi edidi mana oyese yentum free ekrom wona menene nyina akotena atonsu enti akotena atonsu ne ya wo bi ka ho ya na adwuma hwe ne ma school otuka de ne mako school mi hu ya ne se okwa adwuma ba o se me hu ya me haye mi sei no ye to adro drugstore ti a kire na keka ko na ni ma na ye ko hospital ye de ne duru agogo hospital na je ne to emergency ye de ne to emergency mama mi dia ko ne abasa me nko a mi dia ko ne aba afi mi hu ya ne se wa ye mre ne so ti Akoma FM 87.9 Kumasi hospital emergency wa that 10 times nen chain no bi da ho no wawu me ko mi chese mi hu de menye se be ya nipa krokra efunu ya de aba be fa ne de na mi kunu da ho na mi gina ho me bre mama ma bre wi ase me ko do anu agya ne nai de se me ko na ma ko akọ ne ho mama me bre wi ase me mai se me nyina tifie mi amekọ abanso he de aba ya me ko ma me sorry na mko krom ko ton bi baila o ton 1 million be 10 cedi ebo a me free krom bedu fie Akoma FM 87.9 Kumasi be men so eni kwan se kom de no da heheja da mi hudi amenya mi hubia mama se me to mani mi hu obia mi no obia se adofo nyina yi ama adofo be yi mama ufre we ya ne nanfofo mama ya wo je mi kunu ujini sika kwa de baba fine wan fa ma fine se me de yi ene mama wo se obi ayi ama ye frafun kro obi emfa de ode to aduane adi kura de mama mama ne se me de bedra mu bobo mi abi musu me yale na se na ni 3 days obi so obi amna ko super mama mi ko so ahie what did they ko super na me ko me da hosa na ya banyina kura menti apo mi ensure mi ko roba kase yi ma 15 cedi be me oh e ko na kompa ye wo no di mama de mama ablo mama ablo mama ya na mi dale no
ibo obeda so ni wunyina de toilet je se me akure obi emu ame mama ni se mese mo me de beda mo mu ame erade ukuna sabe da no keche na metia ukuna be keche afedia me pa cho wa ba mo nshini 87.9 me pa odi be hwe bikek odi be hwe se de wiase sitie me bia woni bia wodi bo but o suya de no se wiase we na okwa bibi o wiase mama bibi o wiase papa mama ya na me na no kan kaka bo me baba ni dam sade mama baby amajuru nam no tebia wona mu ide se mana ide osu oba no a na akọ amasawa mama studio hawa mabo aha ba oba ni oba aha pa cho be ni phone ni first no wiase na be hwede esese na ono nso aye ba na wo ye adwuma na wode aboa ni kunu no wode ahwe ni kunu ne baba akona woda dem no me pa cho bra enti sese busua ni nyina oba da fom be ma da fom ba pani da fom wo se wode we koso ensu pa na we hose mama sese wan kwa de o mede didie ma wan kwa o mede didie by force ese e de ehye mu ni a wode ko so ensu pa sa na manya de o medie ebia wo tifie unya de obedi ko yi bitugu unya de obedi yi bitugu nyamiase yi bitugu de nyamiase obia adano de nyamiase me ka kire obi se ento wada unya nkopon ase na situation bi wo ho na wukomu a hwe se susu ampa se ukunu a wo susu mu nkora nsia na wono asa be ye wo ka akire ubeda sori ne wa private agu ne ho ontumi nsori je se wo na wo sori na waso ne mu wa pepa ne ho na wo de kodware no wa pepa atade ade ahye no wo wia the same person no wa sa behwe wo ma eto ato aso nyina wa sa pia kodi pa ye de aho kire ni e de aho kire mo emebro wo sabe twa wo hu nyina ni nyina mu no ono waso yare so boni minim o de ko me wo de ko akona o de ko soa ensupa no na ma yare se ho eno so no de se ye operation ye yi ono so age so ono so de ye yi eno kra na ya si be nie wo se nyine ya si be nie ya hoto ya si be nie wo so yare bi wo so yare ya enye yi edie pepa no beye enti me se wo de nyame ye wadom na ade echewo na wo de wuni hawo na wotumi sore firi wo mpaso na wotumi wura wadwa aye kodware na wo de wada nyame ase na ade aye ken na asem ya aye ken mane nto wakomamu wakomaso na nya tade nso na bra bebo ma me ni ku na asem no arahu yi sususu ampa se wo kunu adane o kan chire no kwasem onye se enye oba otoso mienu ene onye oba adane kan chire because se wadane akrafofo wo na se wo fam dwade no apepa ne ho obetena se afdo se be ma ni be ma pani oba so wo hwe no so oba ne foni na da so previous personality said no and Jesus me say asa my sister she asa was sister my sister enti etie for yeguso ma de kakra bia wo bia de bia meta ka se eba no giving ma ye nkofo bi ho omonye sikata but oni akoma ye de ma ono no ye a o ma but obi susu o wa oni bi nso kakra na wo wisi no o ma na eno na Bible say obi ho okoso di adona tra so onyamfa so obi amfa obi nso ho pete no na nhira na ebuso nti kakra bia wo bia na say na maka say 1 Ghana cedi kwa de sendebra ebi a wonso 10,000 Ghana na wo fon so de push bra ebi a wonso 5,000 o de yibra na said na ma eka no na mi nyame ntontam se buade se me ne papa yi no kwa apam se papa yi ho tona mi nso mama sumdie mama ho to e wo fie
ne ane nyame nkwa pam me de me kwaje nkwa wo se wo beje nkwa e wa akoma 87.9 enti awrade Yesu me so me sere nkwa tiawa ade ma meni mi memma ene mpofu wu a be ba ni ade ade o se wade bi wa na o kana wa na o kake o ba so ka se nya adwuma but I'm telling you ebia na o face challenge bi ebia na biribi koso o de we go minim say o made nsere o na se bi obi a o yi obi afira ma ne hunu nyame nya na saa David o nya na saa nyame nya ni pa ko no saa da nya na saa akoma wo de ye akoma papa se papa etibie eye ma were ko ma se na bi say the papa what is any kwa so ba so ba baji e o se mo she September na say afiri ya mu September na say afiri say ye April mu September na ga ha me ma Peter say ye were 2 operations ni ye be ye after me say mami wa kan say mu no correct 2 operations ni ye be ba ne kompo na she ne ha no and as say ni ba ma no so no sunu it is say no any pami ma ye fa number no entudwa number no entudwa 0245 30 1462 0245 30 1462 na 0599 305 202 0599 202 na yeko pasa ma ama ama fem kakra ema ye na ama pepo ani ase na tumi read na tumi bo she mame mira the mo kakra bi mame na ma emfa we no fem mame sesi ana ye ko ye nim ama su ama na ni achi nyina mu asa na wi asetie sa na wi asetie wo bi die na ba obi so die na ama family mo kakra na me so me pepa manu mu ni suo kakra enti mekoswa kai etiefo se Elder Dominic Kwabena J Boaten building consultant wasoguswa eka wo se wa nyame ato nsem na wo pass ase aye project se wo pradia die filling station ene wo asase yentam eda kwa ho baabi eda no eda yie papapa eye ede ma wo a wo de ye filling station titru afeso wa ohia asase no bomoden se obeto nsa ede afre no anaso ne bekasa na wote ma wasase a eho dwo langa de sembia eni ho ma obi atom prempre ba mo asase ato e wo lake kwa na so say yapram so abrankese abontem e na fresh kura de hye wo edwoso onwene ne important mo so e ne ho so wo se wo mo asase da ho pa won benya bi ato e de ma wo da ban e ho so asase e da ho afei se de be ya bushia mu ma so twene ntiraka chel etu be twene ntino wase mo amo ama no ne na mo pesa mo be ye ajapade o munchi mo pesa mo be si dan no wo de nya afei na de kosi abushia pane so de kosi ofa bia so ama kire e ho sema ko e bebre eno ane se wo de abesi Elder Dominic Kwabena Ejeshum wanu ankasa be hwaje asase ekukuru danes wa boso e bibia kama edi amaw 0557030197 0277744489 wo frepe Elder nankasa eno ebekasa ye wiepa ene na ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo wana ni abone mane said the pennies and the womb repairer we sisi awodie de anu aye mraka ne no nyise to ho ana asene kura mema no akane no na wotadua no emu aye mra wani mu guasie ewa wade ase ne wani nyina jejina wo mona so eno te ya wo ho asemo nkwa dia Dr. Nimo what ne te edia ma wodie no se wo pesa wo be ma no ehwa na pesa yepeje mode ma wo ana sa wodie no so no eye no mka ena egu ani mu ase a ene halitosis kwa dia eye small job kura cancer cases minata Dr. Nimo ewa dura bibidura wode etu ase edia ma 0244087687 0279087667 Waterfalls Drilling Enterprise aso be ma so papa e watena ho na sei se de ensuo ho ase abehia papa no se wo tu suo no ampa obi a wo wa be fomfidi a wode betu bi e de amawo a ene na chese e ya kwaye obregu eno te Waterfalls Drilling Enterprise wonum e won fidi abefo de ya chese ne 100 meters wo to mana kwa fom ye kasa underground a wo na te underground adwuma no ase pra se wankasa wo fie e na wo hia nsuo ana se adwuma no a wo ye no hia nsuo pa wo tan ho a ene etinye bia no se e Waterfalls
Force Drilling Enterprise wɔn na yɛ expert a wɔn bɛtia ma nso papa de adi dwuma na wo so wɔto nsuo ne bi na hawa ba wo so ɛne wo de no kora de kakra bi wɔn ba ba gya besiesie ne nyina kama na wo so anya nso papa de adi dwuma bawro new site dan na ya bi heba clinic wo mo no a hɔ na Water Force Drilling Enterprise wɔn so adi dwuma nso pa mankwa ɛno nti yɛ frɛ 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex ɛwɔ ani ahwɛ a wɔn ma bere pra ɛnam sa yade ahodoɔ afei so kora no ahototuo ne honam ya ne ade nyinaa ɛyɛ Dank Natural Healthcare Complex ɛna obi akɔ ɛde akɔgye apɔteɛ ɛno nti abɔ ne mrane sɛ ahotofie free screening no ɛwɔ na ne ade hyɛ bebre no akɔgye apɔmuden pa mɛnɛ wɔn ma nyima sere ɛno nti no doctor sɛ wo so ɛyɛ bra sɛdeɛ yade no ɛtie bia no sika bi ekura wo bia no ba doctor no ankasa bɛhwɛm na prostate nsɛm waka ɛde ama diabetes ɛna afei so kora no ɛnam sa yade ahodoɔ ne nyinaa ɛyɛ Dank Natural Healthcare Complex Pechi number 2 one Urban City Life Hybrid School hɔ no a kwa na wo shop omuden anya wo kyɛfa 0244017556 0266593330 Grofine mojadronye na de grofine odende yɛntena se ma yade ni ani se prefa ɛno asa bre bia no ba no grofine mojadrom na atumi aboa ama watimi agyaagya wo na so pa wayɛ de ɛma fei ɛna ho tɔwɔ anaso sa wodie no ya na akwa fikyira moja na tu pa ba bi ho no ma me se pad no agye so de afa nso mienu na so still sɛ di mi aduasa no ankɔ wɔ so mo pɛ na kyɛ sɛ ne ho sɛ ya ne sɛ mesrɛ ɛnyɛ no ma ba akwa fikyira wo blidi sɛ ɛyɛ grofine mojadro ɛba so sa ha wo nyina no ɛde ama wo akwa fikyira wo tinyia anaso sa wodie no ya na ɛma papa so grofine mojadro ɛne ɛkanfo ɛde ama wo apɔmudi bɛgya ne na so na vitamins ahodoɔ na hyɛ nipadua mu ma ɛyɛ grofine mojadro ɛna mɛkanfo ɛde akyerɛ Digital Herbal Clinic ɛna de aba adwama so 0244596532 0244596532 Rocker Clinic at the Pacum capsules abadwama so a eba yakura che Pacum de hwan anim Pacum wo mo nim Pacum pa ya ba le mra se musumi ni o enne de che se sade enkokorafo no wo bi se mmire capsules na se Pacum no na capsules wo mo ni yin kache ni nkonya e wo mpa so mesre wada bo ma de ama so nsa enka de nam se be ma waye mmire mpemu ana se wo de wo de tentam ana se be ma vitality bejeje na so dia ene Pacum capsules no ya kanfo ade chira Janic 442 ane no ana chese ne mai hunu ya formula no wo hunu ne 442 ene ma ne de ni na achiche fine e ma candidate no asie tu sa so ana sekeka ene afitikro mu ya ni na da eto asie e de ma ye vein capsules eso efi rocker ana ba dwama so na mefagin capsules no eno na chese da sani na bi no ma e bo ama moja de afusani ye e woni padium arthritis ya de watna se kakra bi na ne poso na pagya na e de ya e de abro no e ye mefagin capsules ena yedi etu asiem Rocker Clinic ena diaba adwama shon 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Messia Mano Easter ne basho no enonte ne yebesere mo adam moji ahome ye no na se mokọ na mokọ sra fan boys no anasa fan girls no so ba fie so no besra mo sa no dia ene na che se wose bi nkan kwa Grace Gift ho no ma ne kwa ye vagina steam na mema no so ye kwa yigire ne mai mu pa na woni ahye no a ene akwa beautiful woman we yi wo shop no dia 27 kum no mo na wade ni fa no dia tie dro no na wade fa so na hemba 1 inch na hemba 2 inches na hemba 3 inches eti adru sadia wo pe no a na ma no normal length na 9 inches adru ope wo se ma me full stop chese kama enye sa hema ba ne mu asa ba ye mre emu sa ba ye de papa na wo so atime dia wo so mo ama bibia koye e de ma eno ti Kumasi Ohrim School Junction ama from kwano so won ma so e ba ko e wo Afen Cranson ye New Achimota Petroleum Bangro Wane Family Life International School no ena edi enhwe won ma sisi baby kama ya chasa wo ya de na kopie mu okura no a wo benya baby adaja yaresam 0543320030 0244126123 frepe Dr. Grace Bodu won wankasa ena wobeje wo so 3p garlic mixture garlic aduro no a e woto mu na hwe wa epaye no ha wanda sidie de se pin show
wo bi a wano nyum bibia hu sampa ye boso se yi a ye de papa na ye kanfo e de a chewa garlic e de no ni nyina nim garlic e fa so e wo e de mani padua no e no te garlic e kroje e na wo mo de ya wo mo de hahama vitamins and minerals ahebuma wo mo de aka we enso bia mfra bibia no e ye natural wan ka sa wo ne be na no no matum sampa we e ne ka ne se ye de bidrom e ne 3p garlic mixture no bo ma de ne pedie se de be ya wa gu nsuo ntentem ana se gu nsuo wote yi wo de no aye asthma ya de stroke ya de kase mo so ana se sugar level no akosora kwa na akwa fichira wote yi no e ye 3p garlic mixture dance ya obi mu edie no wo so ba no no maduro na kyeresa wo so dance ya no watumi edibi enti ba bi eto nwo bi da se da ne heba misi heba na se kolenang ba bi eto ndi biduro ana se nwo de uduru ho no ma 3p garlic mixture e woto mu ahwe ho paye no e no na mekan fo edi kire wo 0248928824 0201000021 Dr. Mafu Fertility Herbal Center ye kwaje won awo no efiri sanyi se no anaso baba fefuro no na kyerese abibia be koye kama ama bo so na nkrowawo afa ba no bibia da aniboni bia ntimi fa asram ema ye obadiem ye Dr. Mafu Fertility Herbal Center ho ene ye kwaje awo anyesa sabi awo bia keke ye da wo akwada ni mpomu adin papa na kyerese ayire hwa fene fa na kyerese asode nantitu nika na wo so show akwada na so no wawo no na mfie mi ensa wontimi sode nante ye no doctor se bre no fa biduo nka kwada no wo sode nante etumika pa ma wo so wani agye bibia wode ma obia no e natural enti ba made na awo asam ye kan sanu ya mi ewie ni hwe ma no nko na ma no so ka ho bi enti mama no awu nsuo no ane ba se ya bebre ba sa no so abo se nkomo na wo na woni bia ni e tushu to nko abo bia no doctor ba mo biduo ma kyese wo so no wo nkomo no etumi agye na so ba sa no na kyese ba na wo no ho asam aye ka no na bibia etumi aye fine e de ma ye enti se ya wo ho asam nko dia Dr. Mafu Fertility Herbal Center special attention atia bisabase one more urban presby school no ebo no da form kura de kura wo bia no bibido no de ma wonto so be shompa na kyese watia ma awodro papa ne bi na bibia koyi e de ma 0244 411099 0277741618 nana ye bi eso aba ewe bremu die he said ya nevia sini bibia e kura no nyama bi on ma fane say normal na so na nya normal sa won kwa brabo wo de tare na wai ana so wo soro ade ache no ahwe say ya tim upeja no ahwe ase na ye bi se bra na spiritual problem e na edu nya na wo hwe enso no enfamam wo bi on na wo de mfie ya ka de atu tim se fie ade ma nya wade e na ma nkwa wade papa won kwa be kwa wade papa pa na ye bi se bra na spiritual marriage ene apam a e da buhye mu a e de buhye ni nyina wo break ni nyina enfamam e duabo anase edutro ekuyafo no eni ekokota bidu se ya kokotum se gunshira nipa kokon nkurumai na yi kama na so no bia kwaje ntwema dia besina fondu ana ne bohye no na watwe die ni nyina nto bregu nko a ene na ye bi si branam se ni nyina no wo be sha no ediama de obetu kwanye na wa sha ase ye nkratasam onkratasam ni nyina no fa koje na ye bi no so no kama wo bedu embassy ho ma chese bibia aye kama ediama abrabo no be kotote dia na spiritual problem ni nyina da na ye bi si bra no so no efama yade wodi na wodi padua ma na se huhu yade nyina da anu aduro na ye bi na hye ye ba ma de nsem frinkran na ba besi dwosom na wa fa figase ka pe ene wo su besi wa aguna samai ho no so a ene na chese na ye bi janshi wesi wa na wakọba ho ban ene so da nchani a woni efra matma ho do mo ban besi kumasi edum na ma fa figase ka wo de wo kwa na namba ne ya frem 0243 134535 0557 667510 Ababa enkoso na onshel so de akwadwaman so na ene yakwa akwaje enepa na yato haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno waso eguso awutie no ye ne yenua ba akosua ena afen so eye ne kunu ena edi nkomo ena wie menim se wo wura ho se de wura ho no sa pepepe so ena ye ne aye wo ha nyina nso awie yenso ye wura ho pa ye se wo yonko da ene woda ene atu obi ochina ebeto se ye hwe enkrata ye kurakura me wa hase ya ni nyina Akoma ya hospital enkrata nko a hospital enkrata nko a ena ekurakura yen no
ansan ye beye bibie no na ye wo adansedie na ye wo ho adanse Enkrata hospital enkrata nkwan egumaniu no na me yikyira wo no ebi ye emena ebi we ye konfo anoche hospital we ye konfo anoche hospital we ye emena na we so ye konfo anoche nti enkrata prokuto de ben monje na we de ntimi mbubo no ya de akese eriase hu enu nti ye guso na mami bisa ako wo so wo de no start saying kompoi because ye hwe umfoni na hodo ye wo ha no a bibia ni ho eye den mamba cho be 4 years ni na me bese me kon ni peja peja bai na minim adekura eye me ti mami kurukura ye se na menyem to ye se asa de okon peja na ye kese ti mu ya ni se abehye me hono mi hu adekura nti e ma ne basa oh hanu so hu se wo kon peja one ti yaw like ebe ho bia o meni ntasu a wo ti yaw say na we see esi start here acho chire se aduane emu o den media na memena na mebre na ma me hu se bibi ehye ho nom sa enfie say ni ba se de anya 6 years wo de ebe hye we anya 6 years ba ne sha nti eye kese ena be man nso yare no nso start here eno nso Equal 6 years. And no cost 7 years. Equal 7 years. Akoma efe. Ete for Yeguso. Numbers no 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 yaka yeseketuwa bia insha de wode beba because say ye hwe be ma no de no na obayi so beto so no wahunu se de oba no so condition esiti akria bebo amekakra oba no so ye hu se de no condition siti say double silencer because ni enim say ye be ma no na ye ba be hwe be ma no nanka ya hwe kwan ye be fa so e de bebo ye bebo no nanka operation no we ye ni bedi a chiri sa te se de and little dear no na yahwe yamwa enipa bra otiase enipa bra otiase eni betumi aboa da bia me kan me say enipa ho emobo edru yare mu a na yare de unse wo wa ahoden a utumi ya woni oma se de osi ye bia woni bi kura de a utumi bowura wadan fofie odo obedi bia no utumi tena ho ubenya kakra di na woni eso ni amo wanantie kakra no akodru wadanfo ni fie na wa ma waduane ni mpo bia di wo wa hoden na ewe na wo sa wa hoden kra se de ye bia de bechi mu bedidi na se ni bebre o munya adwuma nso ade bechi ade besa no no wadidi awraba bi betena wo se menya adwuma be 10 years ni enso sa ade echi ade esenyi na wodidi eye de ya wo be pia akọ obeba obenya bia di na yare no wan nipa ne ma obi nne ade echi a se nipa no wo be fere kwa ne fon renge enso won fa akoso e ka wo se na afofo nyina akọ wo no unifu ringe pa eda no nche ba maybe we say one na for tell me say some father for am some to once no what me akasa this is my best friend we dey madam for pa asem to sabre ya wenye dibre bi sabre ya wo sika bi sabre ya na hu ne say wona for twa ho ahia asem to wa enkanka ne yare asem to asem a ye wi asepa ne yare da ho wo yare na onipa wo benya wo hodo na wo beba wo nchen na wo de kakra bebro no hallelujah na nipa ne se wo ho ahoa no na wo yare da ho a hunu bida ni wo kra wo se wo nka wo do wiase no one be yiwa wo kra na ma wo nchen no wonim se we de wo mani da so me last konkompa ni nipa we ono pa ne beda ne nani afiri ho yare me se yare ya na ohwefo so na
yare ya mo hwefo enna enti se eduru yare se ya ho wa wo nyare da wa wabusu eni nyare da de ye ka no wonte de ye ka na se ni e wo babi nyare da wonte de ye ka bi ase ni e wo nyare na ho wonte de ye ka bi ase ni asem bi nto wo ye yare no wonte de ye ka bi ase se wa wutumi sa wonsu okodware ye wutumi sa wonsu onomo wutumi twaduane a wopedie wutumi ye de wo ankasa woni pedua pe na wutumi seresa na wutumi ye de wo pe na dakro kon kakra yare na hyase kakra sa fedie na wo da ho team wo ye bema wo nyame abo se wo braba peduane ma ye nie na fedie wa bedane akora onu e kasa wo se edino edin enu sei no se wenya oba osuro nyame ebi bai wo kai wo se mikunu wo ko ja ne to abusuafie ye wie ye ja ne to bola no so ja ne to abusuafie enye boni o because se nkola nsia na gu oba yi so ono so oni ahodi no enti se da bai na mehwe me last baby wo ye mikunu me last baby wo ye mikunu me de ne hye kire enye yi me de ne ko enye yi gise me sore me dware no apepa ne ho ne ma hwese obedi die ma pemudi esi me so ankasa me so me eyare bi anu ade se onyame amma wakomem we nsuro nyame na we nhunu mobroni mobose ya ne ye kekan no ne ye kekan no untumi da untumi o eden wo de be ma na beko wo beja no wat na ahwe kro wo be ma na eduboni ama na wu afiri so oba ne kunu na da screen ne so sa oba ne kunu o be ma no to form no oba no na so ne mu kakra sa enne yen hwe de abechi oba no so kon omo ba pani so eda ho obubu eda ho ebi ase be kra na ewo mu yi aduane die ensio ni nyina wo handan ni nyina ya betie firim na ensa baako sesei akoye enipa baako obayin nkuwa onu kra nyame amwa no wonam kwemu na ka abon adwendwen nkuwa adi asem na me hunu nse me ba yare miame mu yare me kunu yare enkura ennum lesa ka me ho sesei ade sebia semfoforo ade sebia ya foforo na wo fa ha wo sene ha wo se be pa aduane asa esi wo musu wo ebi su ko school wo ebi ko school unto me nka se o mo enkura no da so ko school akro bacho da o mo ja ti fi ho na minya bidia na mama o mko ati for yeguso ankane no yeguso omo pictures no na edi etwaguo no baby a wo bia maka kireo boa omo I don't know kakra wo benya bia de won sabe susu bia na sabre no a na wo bai ahye na tade na wodi na de boni tefefe na be me yahwe coat no na wo mu nimu da se bedru da bi ama baby se ya ba bisi enye ni anka wonu penie sen ko modu omo ho be ba bisi TV na se radio station wo ma so da ye da fedie wo be mani mo fedie wo ba ni de pa so na me ma mi le ko se ni ani na me ma uko ye dan na me fele de pa so ne mi re tim ko se ni oni sa to se gradu buada na june shamiso nti wotewa sometimes eya na wo june de na ba wutrim na me june Tribugla na misenka migulaka na samasa Akoma ebu akura mi le vie mo mda de wi amela da de na me baba yesi meji 87.9 meji ska ko to textbooks sia mun tena fie ina la junjuna me nemu chese tribugla drum mi ska gram to drum no na duane mpo mi da ho bre ati asana wo kan share ahwefo ne bre we ka jina am straight fu bi ambo mo de na so atome ni wo fo bia mo bo o mi masusha sa buja nkran be dai abi amne mi yere tra mi akosi ase mi ma menti ase so ma menti ase ti enu o se nkran mo fayin
Akoma FM. What you are, ya na de na eye wo. Video mu video mu akasa. Ya na beze kam nya hodi kakra bi kura mbɔ mo so na de me tuma ye bia me tumi mbɔ mo so. Tumi mbɔ mo so. Ta me bere tumi mbɔ mo so kura. Yo bia. Sabi Robeka. Juma de me ye bia. Me be tra to se minika ya de me ja bia no akoye we de me nya kura akoye ko bi bia de me fele ade mi so me fele ade me papa o me hu ni da ma me so me na ntra because school akura Jesus ko mi ana me mu 87.9 du za Robeka ya first row pa ya bi timi ya juma kura to ta sin nyina ma ton de ahwe ade ade I'm telling you beton ade siaga ya de nyameti ase so de ya hwefo bo ayen ema ya hwe little bit ofa enim sesa na ombe bo aye ama ya hwe na so de ye ne giye na ebi eni da so se ye bayi mpo obeye yie na so ene aye yi a ye de ye we ne da so na ye we gidi se ye behwe Akoma FM 87.9 eti efuate na ya bema eni enkomo ada waboto na wodo wonsesi usisi ya wabegina we ya sa ref kura sa wo ba be kasa wa ya bema ensoso ayasam asam de ebi ase na o sa o ade senyina no niema ekoso no se utimi ko bada o se odi asida emanyame because niema ekoso wi ase no ubia ne ho odin wo ye na djuma kama ya ron hu no hwe ebeyi hwe so de be mesi aye show hodin Akoma FM 87.9 dunia wo shem so sa ya mengi ebeyi ni papo me ebeyi ebeyi bemena ni papo nyanko pompo why akoma muzima bedwa ko yempo ebeye what nti odi akoma to ye bibia beye ma so da ye nyina because I don't know, but I know say na family mu abusia for ye mamu nyina aha ene awia babia wo mu amohwe ye mu amutie no Rocket Clinic Limited ayu Kumasi Alaba odu Kumasi Alaba also pepeni ne friend siku sika ye ne peni siku sika fie no anedi enhwe animu na sene da ye ba ye nupa ye de abadwa so a ye beka ho asem edi kire mu no ene eno ana ene dwade so ya toa mu o mu fie mu nyumam babia wo bia na ye beka edura ya to ni din se metfagen capsules ana rock garlic mixture na saidru we mienu ana da na ye ba ye catch say enwemienu no enanti ebom ye rock garlic mixture ana afie metfagen capsules obi wo ha ne moja no intimi ni afusane enko ema ekobasa na we se ni ntimi no emu asisi intimi sisi moja ni ntimi nko mantu so wotena se check akra bia se anansi achime anansi asome nan anansi asome ode anansi achime a wa pedro bia no ma ebedru baabi no edi stroke ana bebro na yempese sa hawo ni bi betu ntino enti ana ye kanfo adura ya to ni din se rock garlic mixture ne metfagen capsules no edi ama se eye dupa enei aba obia edi ho adanse ana afa obi wo so a wo sciatica pain efiri no to ase eba ne na kokom entini no emu twetwe no ntubo se sa nipa no so sori anopa wono ane dan a wodamu no o sori akobie no pono betima tekini be se 10 minutes 20 minutes ansa no otimi okwa na ntini mu atwe no ho obahu mi so saa kopum se obedru na sciatica no da no me ba me ka se eye nan no eye mienu bonkum ni nifa enti bia se so bonkum na bo se ntini mu twetwon na nifa no so no bo se ayese de ananse achew no ekobasa na e de how bebre na ebre ni pedua no ne nei edura ebeboaw edura ebeyi sa hawo ni nyina de afiri ho e de ama no eye metfagen capsules rock garlic mixture sa edura wei ana ye kanfo e de ama obi a wono so na chibremo kase no back pain emu tutu no honam je wo ya pa no eye metfagen capsules ne rock garlic mixture edura no ene ne edupapa aba obi
obia di ho adanse obi se wo so okọ ne kete so a wontimi na ni begusu sa akopem se ade ebechen no metformin capsules ana rock garlic mission unum boma ebeboa ebeyi sa ha woni nyina e de afiro edrei eyema obi a wukomrika obi a obobo obi odi agudie hu dwumadie bia no mekanfo edro metformin capsules and rock garlic mission edrei e de amount eyedu papa aba obi a edi ho adanse se eye ntibowura drugstore herbal shop pharmacy baby eto edro bia no nekope bi eto ana de yedro so no eye emadra ya to no din se Jennifer 442 oba ubu nsa na wa ya se area oba menstrual pains chese tete wo pa no eye Jennifer 442 na wo no no mfaso a ubenya bi e wo ho ne se ema waseche egono syphilis chlamydia wase na keka wo nsuo na egu scent na wo wase no wonum Jennifer 442 na eyi sa ha woni nyina ye den edi free ho ema wo nsoso no unya wa yaresa unya wo fa hodie enti ba bia wo mo a mo hweye mo a mo tie ye radio so no mesro mo hwe TV na ye number no gu TV no so betimi afa na wa frɛ radio phone no so no betimi afrɛ yen e wo 0248 885040 0248 885040 so frɛ no na ye engage no wa frɛ 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno ene ye number say didi djuma ewo yaso ye enti ba bia wo bia na wo hwe no betimi afre ye na wo ne ya atwetwe nkomo edu etwato no eye pakum capsules ene vein capsules na pakum no eye ma bema wa ye mre wo mpam bema wo no yirihia wo ntimi nya wasede se bema no meso so wo ye bema na se wo hwe me wutie me na wa ye mre wo mpam bema no emu wo mre wo ntimi ma wo dofo ani engia eye pakum capsules eduro no eno ne edu papa aba ene ye kanfo the amount enye enenko yewo eye vein capsules eyema obi a prostate aka no ho obi a obema no wo dwonso a obre ansa no wetumi adwonso dwonso ne boko na ejai na dwonso na ese bia kam obi so so koda na dwo be dwonso akopem sa ade be china ne bema ne mu frimfrim no emu twitwene no dwonso moja vein capsules eduro no ana wonuma ebeyi sa hawo no ede afiro na so wokapakum ene vein capsules eboma wo a obema so ate enemu yade bia wan treating you no emamu yedu edemount intimui vein capsules pakum capsules Jennifer 442 metformin capsules rock garlic mixture ubenya bi ewo baabi eton eduro bia dodo ne de yaso ene yo kumase alaba udu kumase alaba ye ne pani sika fie no ane di enhwe mu ye number ne bi ne 0248 88 50 40 0248 88 50 40 and 0244 18 32 30 0244 18 32 30 mesremo mo amowo elibo eye tikobuk number 1 moko odalo pharmacy a inwene yedibia bego ana fe Jeff Pond pharmacy wono so esiama ha moko esiama wonso Jeff Pond pharmacy NHS sampatemu elibo ho de se woke inwene nyina no ubenya bi ewo ho ede ato kumase asoso no okọ Fred Mens KO Dani Heba mu ana afe okọ eye tafu PFA tafu New Road Apidang Samdora Blessed Roka ana Corimac Ashtown afe so okọ Yellow and Orange ewa mukom sunya Mose Pharmacy Green Light Pharmacy Senti Chemist Cap Heba Maske ewo Domain Chromubel Chemicals Rick Zion no Dr. Clement ewo Brokum Techima Ifafo John Becky France Kentampo Adriana Batamari PK Gombila Koforidia Gapsen Beno Pharmacy Ohinena na Adukrom Cynthia Ochre so many except the Lord Anaho Abetsam Suhum Tonike Kepco Spena Heba Mind Know Thyself Sankotes Busi Pharmacy Aseda Pharmacy Takrade AA Mensa Christ the Answer Sir Charles Benyok na takwa Unique Heba Hosono Okwa Wonsa Bekebi Mr. number no de egu TV no so ubetimi afa 0248 88 50 40 0248 88 50 40 na fe 0244 18 32 30 timame medem kasa no esi hase na matwa so na madi mujuma yame ensha papa menu abema so free rocket clinic limited we na onso wabaye enupa anomo ahaya Akoma 87
88.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno waso kuso a wotie no we de atomoa ene ye ba ne de se de tie bia no ye ba ne moa ye ba ne se ye ba beje obi nkwadwoda eya na memfa enye sei that baby adu no ato apenten nti e wo se ye ba mu na mako mehu se ne nan ho atutu nkurukuru ano so 87.9 ade na wo ha no atutu nkurukuru nti hwe nso ye wontem hwe ana wo nan no hu nyina aye nkurukuru kuma ye kurukuru ni bia ko to joni bisisi mu nyina mre nti ukoto joni ona no hu nyina na aye nkurukuru no ona hu ni nyina na aye nkurukuru ukoto joni ene wo ha no ntwi ho so odan tumina na de be na ase yare na na ma na eye nkurukuru na yade bi nso dɔɔso wɔ wiase kidney cancer ye wo mu e wo say yenya doctors a omo ba educate yen e wo niema bebre ho omo ba educate yen wo niema bebre wo de ma de ba de na ye be ya mi didia fimi za de e be ya e betumi na okay o sisi ni sisi etumi wini sa because ye shosa de na o sitie na se se wa ye ya obeka sa dua no ko nya bi mponu ya de be no ya de bi ewe wo ni padua ewe sometimes enipa reho enipa mobo mabeja for mo de nipa ho mobo tina se kakra ema me na ye nhade mo peja mo kakra ko mu peja mo kakra ema me na mabeja for entina se mabeja for entina se na ye hunu nia ye beye me pa cho efi na watwe mu nyina kosi fiada ye beye ho adwuma ye beye story bi e be ka fam enti se wode e ba na wo face challenges wo face difficulties na wode e ma no how network no ye hunu sometimes ye hunu de e ya na ye enti efi china ko nyina wo betumi asende wode e de aba e beboa free china ko nyina wo betimi asende wodi aba ebeboa numbers no bi eguso wo betimi asende edi eguso Pastor Julius Akwaba make Akwaba evangelist Akwaba na yere memo Akwaba na yere akosua popia sika Pastor Julius ma ese ne de abewo na magese Ezafu odefu otire minimse oyawa weni ya ezafu odefu otire minimse oyawa weni minimse oyawa weni Minimse oya weni ya resafo ojefo ontiria Minimse oya weni ya resafo ojefo ontiria Minimse oya 055 36 72 173 055 36 72 173 0245 29 43 07 mobile money numbers no be eguso 0245 29 43 07 055 36 72 173 055 36 72 173 0245 29 4307 05 0245 29 4307 egu screen so
enti egu screen so koso a ye free na kosi fiata study the visa kan ye no was na minimum se ba ko ne ye hwe ba wo ba ne ba ye no ono nso hia operation eye no crepa ma okay ya chiati efu nyina mo sending na yeda mo se mo sending na yeda mo se anti me o US so sending na de afa line so nyame nhira wo nyina ma de meka ne se ya re de no kwase ne se obie no ene o pombo me o betumi me ya re nya bom ya sta na wotwe na wadwodwo na wadwodwo ya re betumi abre wase kura oh sanu no be se ma etu bi ade ana me bom pense e me bi nton nto me anya se ye de sa atu obi na emu se bia bi se me bi nto Intima, so be trim or this a casa buana, now one of you. Buani B, and you want the Biamacasa. I did chip be a man and a was the basta. Last week, ye is who might be by all. What's that, Mr. Oh, my because can I say, they haven't got a woman. That was the first time. Me, man, I think that's the best. Last week, ye is one by you. No, and tell you who to say, no more than one. We are not going to form of 15 and to cast of foul and I'm anti would be if winning what's not saying. My dear, opportunity say Obama, ma, because I give you the crown and say, Akonya say, BBC na oh ma, a opportunity ma. Because we the ama woman so because there be a program cut off for Ben so. Obi abaswa and they are because we also be commenting this is my first time watching. Yes. Aden na nna nyame do aba be pia. Bia na ye botaye bia na ye botaye bi. On hear that unhunu se program bi se kwa Akoma FM da matter na on na social media no so na be pia Akoma FM. Yes Akoma mu Nsem na wo tie. Bra mentwamu nko nyame do waba bibinti sister mentwamu nko nyame do waba bibinti wonna mo bi mfikire wate se Akoma FM ene yeka se boa sister mentwamu nko wate nyam bibinti na nyame ma akofa ho onso kra wo betumi de wodi na badwu aba ye wo da so hase ye nko Akoma FM ye ne mo no ene edi nhwe ne mu ya TV3 4 office dan kase no e wo kwan ho pe bowura ha wo ye taxi driver wo tie o ka no bowura ha ne fa ode bra we are trotro driver oni mate mu twam maninsim fa mura studio sesia na ebia ma mesese yen kura yan ka de nya menhirawa sika na wo de abeboa no na no ehu nhira beba because eye principle ndi ma me de make twa to nya na say ye tie ye mompa se ne bintu ye nemum ye mfa gui anya sua de na ye nso ye nyibribi mu abrai na mpo se bibi na nkwa so a ebeto ye ya bia na nya me atwitwa age yen na ye mbrai mu aso ma me da ase Oba pekya Mako aya na me wonwum bi kakaya na metu o say many heda usuo many da usuo ababoy mo yesu mi yo dalaka Ampara Yesu mi dalaka Ababoy mu yemi dauso dauso ambara Yesu Oh, 05536721173 05536721173 0245294307 0245294307 number me amede mano aka eye number wo betumi de sika no afa so na ye de
aboa yɛnua bɛma no ɛnua ba 0245 294307 0245 294307 and 055 36727173 055 36727173 nyame enhyira sɛ wo kakra wo no wo se wo de bɛgye nkwa na menim sɛ wo gye nkwa no yesu bewu asɔre na wo nso bibia da awuo ɛwɔ abrabɔ mu no ɛbɛ resurrect ebenyane bra yesu benyane wo boy nua bɛmɛn enua band ye wuo ɛwɔ abrabɔ bia ebenyane akuya Marco me ayana misu hu eden na what is that man misu hu eden pa enti adia ebema mesu no na chese utumu se adie no akome nipadua mu pa na obibi sase ade na wusu na anka sese mede me ba George betena ha nanka ye gigi sika yi bi ma no nanka ahoden ba ni mu odofo anka ye kukuru ne betena ha bi nanka ye gigi bi ma no nanka ye de ahoden ni bi bewura ne mu nanka me gidi senka obi so nhira befiri mu aba nanso anduru saa mame nti enne wo so betumi abaya adoye we bi e de age wo de atena se ananse se ye ka se senka anamun se inetu na enkwaje ye beba anka hwan na enye obi abeye anka me gidi se miti wa me ne omu ye adwuma nka obi abebo sister ama ayeyiye anka kase bia nye dendin bia enwo se nka me so me betena bi na me so makampa cho akuya me so me ba dia tuni ni because unim dia betu me se ya bom pa yese musuo ni e sign pa ye mpare ye who obi amon pa yese radi me tu kwan yo pa cho fa me kobra kwan so apanyan wa mu a ne nine ne sign na twitwa a trickle of an eye we did them oko kwan no onu an dware ye onu an she na tabe onu an nante ko fa but with betwitwa ne nine ne nsa obetra hwiche mu mu woni da whole life no ewiase ne whole life brother ewiase na ye ka ne saa no wa obiti ya na woka no me sese unwura mu bi down na wanya wo de brababoa bi because say we bi mu da ka de ye kan wo betiasie wo be huru de ye pa kire no wo be huru se wutumi ene ni pakasa seconds me da na me ho aba na okọ intinka eyemwa bia erade nka de na ma ntina se na kemwa bi wo ho a menye ma no me pa cho muani ni ye na aba no emwa no na aba no be ma wotumi kọ wotumi ba you fa you free so what you free so na fa me to so mame fa wo mu to so mame first ni nei me first na ade na metumi ye first no me metumi dware ye metumi nante ye me ye driver ni papa na me kotu me car no pa na me ka kire me yire na me ma se me kwa aba na me metumi koba na me di afka na ntumi afamanto ka na emubu na ka na emubu no ka na mama wa picture ni ho na na picture ni ho wo tumi akaka hwe emra se wo yare anko obetumi akwose wo ba ape o yare wo ne ho anko obekwa akwose wo ba ape ka wo tumi akwose wo ba ape ene ne ntina ni giem hye bema wo so de koba na wotu anamon na wo tumi ye de wo pe wo tumi dware wo tumi sira na wo tu na oka kire ne ma se he munko school mo maji sikanko mo maji books nkoto ene ontumi nka biem odan ne ene wadane akola
o se mesori ya se hwe mete ha nyina menan se ewusu se cheke mi sisi achi se ewusu se cheke mi de me ni padua ye mi sese no enye asem ketwa wasa bedane akola yali enti a etumi tu obi a wokwam enti mesre number ni gusu o so fa wo de bra because wo de enne kra no wentumi a o chenya mboa ye wa ade chenya ye wa ha efi na wosi fiada ya adia misuru wiase eye yare yes adia so for misuru wo wiase yare mesi yare wo hu aden a ade chi abetimi akọ adwuma bibio na wo yare da hwa ebesi baba wo yare ya nyame yade empare wo bibia wo Yesu dim amen yare de na kasa kra no wo ka ne sen na pia ba ne sen na wetumi apagya wonan na ene wiase na ayaba no ene na obi de bema wo ochele sister ochele me ka jo say ya hu kire bi ba ya adwuma ko ba so mo kwa ba mo ko ma mabie mu oni pa crop wa wo nene wo ko kra no wo onfa me ka chesu mini ho eko chese wa to hu say yes senka wa to me nante yanka ade we mi amekwa akoye na me say yare enka woni fra kra nka ye ko obi betumi de wa begina ekwan hu asle sika se wutumi nante ahodi wo mu wani na efra obi be so wonsa sei no de wa be at least obi hu wa de kakra beto konkum o de kakra be hye wonsem na yare ye se ye man so ye de ne betena ha o se ni sisi achi na mpacho obi de ugina 20 minutes ene ko ti akonwa mu oti akonwa no se ni sisi ne nan woso yi ne mfimu woso yi na obeye ne den edru say ya na mera ho because ebetumi atome kwam enti mesra brabe boa nyame nka wakoma nyame mra wakoma mu nyame hu nse Yesu a wo bewuo amaye no o sesei na wo hia me dade ja wa mehweme me yare ye wa ma mehweme na omubusa ne say ehin na wo yare ye ehin na wo dade ja wo se wunua no na wo ka kire wo se wanya ma wunua a ene wo te he no wanya ma mimi nyankopon mesro isa no enu ani yedi wo mu bra ne bra be ye wadoye emaye makom das evangelist amen jide ka se bi na me kan na ya ene ma ye down na me ya papa one thing is you be ni mo papa adesre eya ye banyina me say smell ya no so me say ko bi mo sma ye nko agria ye be ko enye easy because ewiase no eden enti sembe ya ye be ba betena konya yiso papa na ya ye de ye kra ne ya na enye easy but wo kan wo siso so na wo hwe bra wo bi bra you just have to do it papa ye nko Mr. Radi say Maa Akos na bedwa for de nyame ma sa tibia we nkomuta amen fi say de nja me kasa e domani sandro so ntakarachi na ye ne ya je kona ye die di Akoma FM 87.9 Kumasi bonu fo nya ye mi ewi ase be sere ya ti sere Radi say o ma ya modin na da ye ntimi ndi sa akoko ye ni na yenti ni pebi nsere amen ye to so yenu ma selete kwaku awu a papa ni ne yire o mu amen esa Akoma FM ni Akoma mu nsem se obi a wode na sem wura ha onya ne pomasi bre no ye ka hye Awurade no nya se papa we etiefo ne ahwefo ne ne yire etiefo ne ahwefo adawro ma papa ni ne yire de so bai amen Akoma FM 87.9 Kumasi na me papa we ya papa na leader so enti ye share tiefo nkran say de wo ye no umre ngu 1 Corinthians chapter 15 verse 58 eduanu mutinti mama oba mu mamu yiyim na Awurade si woni se mo bre no enye kwa fira buru chire ebesi Ghana fa etifi atoye poye baby bia kapre ba firi oba
yes Awurade say masa tibia we obi enkom bida Awurade na nkasa be hwew say the Maa Akos say ko 2 Nsem 41 nhyira nipa wo dwiri mu Akoma FM 87.9 Kumasi dabone mu Awurade na nim dabone kro but enu ho no edikan na wa ye no wo say de wo ye ma ewu nua no Awurade ayi bia ma Awurade nhyira tie for ye koso ahye mu kra sɛ mo nso na yɛ mpagya papa yi sɛ afi we nko ayɛ timi nkyi papa yi ne yere nko asi wa Awurade ayi okay numbers no yɛ 0245 29 307 0245 29 4307 0245 29 4307 055 3672 055 3672 0245 29 4307 0245 29 4307 0245 29 4307 055 3672 055 3672 Nanayre when you ama when you nisu na musu when you amasapo when you nisu na musu na musu in fact nyama hame ya na shame aha sisi akra make us emiti me ya na mama na me busa sembi ada na yare ati say no o ma sebi ya na me ebi wonu wo bi pa obi o na mom sika no sika ne sister wo mo say no mo fro ba akukọ mo beto nya broketwa yesi kotwa ho ahwan eno no ba akukọ na ba akotwa no koye ha test edru ba ko be no me na what sika na gu ho kra ebesa because to me nya adwuma no apa bi aka ho enti no na ena say oba no kra wa hoden a ebia ono so wa adwuma bi o ye ndi kakra beka ho ye mama sister no so kra be hye ni situation yi oba no ni ahoden be ma so ni ahoden papa ni so ni ahoden enti why na kwa be mama nyame hu ye omo de no totally different case cry me ra ho fi se mama he yare se o yare malaria kra hwe wo hu dododo asa wo ntimi nya asa wo sorry asa wo nam na o in fact mama bubu na on say mama FM 87.9 Kumasi me ra ho enyum no kra me kasa me to a to mama to ezi enyum wate to ye na me to dia shenim crying me pa ma cho me na amba mo fanchi ye baba to amenyame ye mfa me nipa oh ya resafwe ye o jidi se o ma unsaswa sumi nyine janyo ye o jidi sa Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi Maun saso na ya wa chuma Maun saso na ya wa chuma Ori chin binon sui e chaya hu mommy eso ne mo se be de sani ya sete enu nti ene ya so ya wo no se ye be boa no na mon soni mo ye ni se mo be Akoma FM 87.9 Kumasi nyame kama mama given eya na de bia me kai your frɛ se nyame ahia wo se yibi ma obi a unti enka wakoma kra na so nyame ye se nyame se enka makoma na mo hu ma mi ni kunu mo na mo mbo ano mami nyame hwe nyame de hwe me se rade ama fakaka fa mo mami ye wi anesa edwada nyame ya adom a na vem ni ho ama vem ni ho ya vem so ate vem bego eni ho na vem ni ho kra anti ye be koleki
Ebe ko lake. Nyame ya do my brother. Akwachichi ere kakra. Na wotwe se na bia ma. Single 30 double 50. Nti mommy ene yem fancy. Ene de yentimi hye bikini ne. Yentimi hye bikini ne. Doctor. Mama mo wa heavy. Me Joseph. Doctor Boko there. Boko said there more hono me said any story ni mu me take cry but said the more hono last week say no be ma mere ho sa. We said last week we talking about a war. We said last week we talking about a war sem yeah can say man for go through a lot and now my war and e ba or more pain no. Man for chini bebre na me pie free ano me say man san steps no kra na obi friend me na me peke na we say normally na me pese man for friend na me ni omu din komo e be a spiritual do a physical there how bia na matimi no waye dey edi ho nkomo before I make asa no me number na 0244 08 76 87 0244 08 76 87 me wa atonsu monako junction ni adansi ura bank de din hwe animu me yese misi for man obi frame mos doctor na wo ka se obi pa wo na wachinia obi kura Akoma no koto doctor me de kura de chen koto na de tie ni se me so me peba no obi kire me se obi ma wo me ko honom omo se akokọ me koto akokọ mla na me koto akokọ no akokọ no omu kuna no twetwetwa ni mu na omo no an na omo ka kire me se me yesho se wo tie me me nkotena bola so na me nwi akokọ na ye nstimu ye nya hwi no akokọ na ya no ane sa no me nwi akokọ no na ma me nwi na numre me nkotena bola no so awia ye beka so wa bai fompo na onti oye na wonti se de wa bodam na okotena bola no so awia na omusa ka che me se me nwo me pant na me nsie no go bola no so awia kai awo na me ho say course na na mintimi pick crab because mama eyare hu sempwe ansa na obi be wo ba no ho nema bebreu na awo asema ankasa no ho aya na eye whole lot obi timi frame was doctor me pacho me kunu no aya na ne hu nsuo ni ye light hwe unim say no nti obi ne yire akontokwa anase osi no nsuo ye light nti ono na ma na ntimi ngo but enemy person me educate you kakra ye fe bibi protein kinase seminal vesicles ne produce and ye for bibi prostatic proteases na de tie ni se ensuo ne eba out protein kinase ne free seminal vesicle no the responsibility se encoagulate no na ecoagulate na niam miensa niam mienu ni one ebo yefunu no ban se unse emanase ye acidic ena sperm na ekono eye alkaline enti se ne be ya alkaline medium eco acidic no enkokum emoa no because I had to say ya create shield biama no eno ye ba ko two se ne be ya se sperm no kwa ensam babak enti so bi won mo se doctor menimi kunu da ya na nsuo ni nyina ba enya wo nko anya wo ba no nko na problem betimi aba se oba no na problem no but most of times they do also aya na efi be man nsuo na oyede or they call because sa protein kinase ni entimi coagulate no nti wo se ekọ ne ho esu nsuo nko anti there will be backflow yes se timi coagulate ni na kwa ansa na what we call within 20 to 30 minutes what's a prostatic proteases and breaking it down na timi aframu nsuo no ewo ne yam enya abonten enti mo se ekọ bebedu on na chese etimi awo ba bia nsuo ni bia etimi ede e flow most at times man fo be chiri sana mama me pacho asema mi kan eye bola so tenase dabi wenye bola so tenase asema mi kan eye panta ye kosua no eye asema no dabi enti eye na eye hadwen man fo chiri o mama man fo chiri na yenim se nyankopon so adom ode adom ye no meka bia meka se mani gi se sempo me se me lifetime nyina no se nipa ba ko pe na mehye na ma ne ho ato no kwa me okay na nyankopon so na madwe mpo so nam so ensenkyere ne amama wa wonim se esi wo maso ye ho no aya na ebro adwene ntiase so enti aya na ya wonko ambeche se yare bebre wo ho a yesaw but onim sese no crofo problem ni teacher warefo bi no problem ye nua ne chemicals 90 ema o how bebre ba etoche wo nipa no nipadua ni mo
ti bi obe ware awo ma be maybe o no the problem nation ere no na oba no na enwo ne ade ntina me se sa be ma koro no odi ayi oba no kura no a ene ne nto abasa ko mu ba bia wu hia so obe fa ka so obe ko no ene ni what odi afa wani kire hon se eya wo me da bia me ka me se de ani ehunu ene yedi hu adanse mani no ehunu de na den ba bia ye de fa we de mi aka se me twetwe mu twe ye bom asene mu we de enura ya wanom enura ya kwaji ama na edu ba bi na ndasosa although na me hye ni nkran but me akra na mabemu abu na me mpese wo behunu nse mama eno kra teki be o frame no teki be set if teki be set 3 months gaza na mana ba ansa na me mana ba na nso enei papa ene jai no na mo na me sister adesu wo se die eti eye doctor ni mo ye doctor ye ne din kumo ine nsa no onua enkasa machini abre na we die mati abre ma ko se we die so no hwe ba ko pe abro chire ba bia wo bia no wo die just call doctor friend no ene ni ko na me 87.9 se onso wani beji sadie menu ane ni agie no doctor ye fa no mother say because the nyankopon kra na mo so a because mama wasem de me kan na ha me pa because most of times no problems no so any enketenkete o obi won ma me oni ni kuluti onim no ovulation time po me say most of the people that comes to me no bebre kra nim time o mo ovulate there be omunim se brewe na me tu kosua kra wo se minim kunusia hi je say enso so obechini saa no onum nru eyo onti normally wo frame a most of times me na me pick me call me mo bin pick me call just because bebre hon me hu yampo so be ba me ho betimi a kire de me busa o na me hu se ade we na wo ye beye ja metimi boa e wo sa kwan ne so me number is 0244 08 76 87 0244 08 76 87 awasem ne de minim se maka wa hanu mantimanfo enim dadam na mama nyankopon adom ade ba ko edi ba ko mo de ba se mba be frame health specialist because that condition na me beka no hanom no manfo ne nam so emasa ne are na tu enum kankan sent okasa me say me de bia me ka se me modro me de say me de mawa we did be abroswa we did be 3-4 days but normally bi won ma ewo trim ewo yem ewo num ba bi ewo bia e bia bronchitis and na kofa ba e bi won ma sinusitis a whole lot of things obi okra oni ba bi afiri abesoe no enso so we chini saa wanum nuo saa wa paste wa yes ye obe bia nko me say enemi beto nchia wo halitosis we did abroswa we did 4 days ade no ebe free so ama ho ato mema ne so ebre me say manfo ne bebre me no ka se obi wo ho no ma wo de ne nsa hye ne botom sesi onye hwie ne be ma ho keka no a te se otiti pa enye be bia me ka se infections there ye fiti prekope enum aduro for infections especially man no so enso bi firi wase ba senti firi wase ba wase ya o kikao utiti ni ade bia me ka cho se ebibia wo die firi emo na emo kosi na edoso ebia nso wo kwan ya defa suku wo mo me ka no ka se untimi mfatuo enkokumu ntatia sanso na untimi mfa praye enku osono anajata ye wo bia wo ne kwan ya ye fa so eye dey enti sabia me no ka se bi jai ama mi nua na toa so na me pese o frame na me no kasa o the problem be how akoma na ya say yes stroke say diabetes say pressure say typhoid say cancer say yes yare bia how bia retentive memory ba na ko school wa bon prostate problem epilepsy etwere anase woni na ya okasemu na ya ulcer problem bia no from sesia na yenhyeda eni hu komo metwen wa bra no so eto aso ama yo mama we yena atiefo nyina asna ni what scientific clinic ye wo kumas he atonsu Monaco junction ni adansura bank no ena edie nim he doctor ye adwuma adwuara de kosi dam menda bia no pa no nso ekosi anwume no nsia yade be na ha wo diabetes yade no ye mama ye papa mo ako ache ompani fuse 40 years e kona ma brain e bread obu okra diabetes no nim type okra e ha no me pa cho me ma kwan diabetes e how e we so hunu se e type 1 diabetes na se type 2 diabetes bisa doctor obeka kire so ka kire wo abomodin abra na ye hu bibidu e be mo san se e de ade atitru mema no e ha mu yie pa diabetes aduna no odin onom cha na ama mema sem no kofomo a ye kan fu se diabetes de
ni what scientific hospital stroke na ka wato form wo de akini abra mpacho koku ahaban ene mango ahaban Dr. Beka bum no de to ase all sayade no ha amanfo all sa eba ahomache fra nwumre no ndu e de kwa akosi duba akwa ahomache de kosi ahomache no miensa amanfo ada obi adwene ne ho no sa abra na all sa no eka no ho ni what scientific clinic sebra na all sayade na atena so ache o mahodo bebre wa ma ebe dene se wo na hu aduro bia na wo sedu no ato e wo so hu all sakro wo de na e ha wo san se yo mu chichemu bebre ni what scientific hospital sebra na ibetu ase wa typhoid so ha no emo na ho odin ye pa bra doctor ni mu aso ye de bibiduro be ma na etu ase ama ho ato awo ho asem de mempese meko na emema ni tru be ma ho do mpem kofom ana obu no ne be ma no fo na efo eketu ampa cho obo me fo eketu a enye nku asem enkope nku bi afa twitwire ho oba me efo eketu anya me brere nam so emanitimi basa bi wo no mo a wakotenam yade atena so ache enam yade atena so cha me pa chotimi ma oba ma no efo eketu afa omo ye masturbation obi ye masturbation chapa so a emane be ma no efo ye ketekete ya chese enyama be brere kan ho enitimi benti wo ba doctor ni mo ho no mo a oba hwe mo ho ade kudia potie nam so a amasa e ha no e ba doctor numbers ni 0244 08 7687 0244 08 7687 0244 08 7687 ma we de manu si na busuafo nkan hye no so se doctor ye kana se mi pacho oye medical doctor ankasa ya oye aban adwuma wakọ ne medical school we bibia also maban na nimdia nyakopon asade ama no eno no ankasa nso ade bi na ya asabia ho so ba bibiduro no oye to okasua hu ne nyansa menu we bom wa pacho ya de enti se die tina Maa Akos ka Maa Akos ni adanse kromo ai se ne adanse kromo sa obi anim se ne osi odum okumasi doctor number sim bi me 0244 08 76 0244 08 nyame enshira won so papa se ene doctor nimo eyeni wa scientific ba clinic we yakowa kache na ye Josie fashion we wono na ashamatade kama mede etia Josie fashion ewo kumase bom so ni meet me the sport ene din hwe no na me share dance ni bebre because arehoni edos Josie fashion akria Josie me kra de me say de me sia fam hu Josie ye fam ye no na e ma ya ho ayefe ewie wo hwe ma ko a no ahwe me so aka so fa wo de command so fa de command no you come ma ko fa ne number ni to Josie fashion and the number is 0243 433 465 0243 465 wako baby awu abrochire baby awu bia no se wo ka che Josie se wo mpam ne ma ma here your measurement obepam na fe ye de abro baby awu bia so and she yeah Mama Brago Papa B, she's here. Said the open wig in the bia. What do you say? Wigs no men won't say any measurement to me. She didn't into open long, open short, open cutting. Make cutting say I never fatame pa. Until the yam say Mama Brago cutting or a yash that ye be good. Now me shy, ya na man for cutting fatao. And cutting the. And I said the Maa Akos the iron and also said the obisi ye no no we say the ya de enyi so no owo de ye papa kwa em ye nkofa yi bia amro na fake no ewurade enye ko Mam Brago no ma unyi papa na unyi papa make us so I think she say ye pe she's in pasha fatu say ye pe obi a obeye pedicure onim etre style pa onim makeup si ye kama ye pa mankuro makeup bia obi onim ye kama ne bibia oto so no wawu
Obi your makeup as if na da no be she said be when me ye pa na se wo askwa take odium ana se asafo ahensan santa se baby a bembe pensano a obetimi afa shize wo 0249 155 776 0249 stadium on unity oil no ena edi enhwe no yenhwe homra tese an yankwa homa no so I do say me drive ni ebom ho modin pa me mere ni me ma netie pa ebom ho modin ya juma ho mere ni me ma kama na CCS ni na ya de esu mi mu wa na me fon tumi ko da hospital yi me nche na masako yi me nche na masako ni madam emergency bed yo ya na me swati ni saadi muko ni swati saadi muko na blasia mato mu ni me Akoma FM 87.9 ko ya de akwa ani yu ya de ro bebia na ade ne eko tilasi anu kwa de mi twa hwe mi ya de muko to brase wona ya we fe mi se mi meji ti beji na ja yu nwani be piese kokoram na ya peja yemo ya be kwa homa ne so ti braso enkrashe semben ena wo de emayennua bayi eni ne kunu de wo be ka kire wo mo e be ma akoma atoye se arechire wo hoyi fano nipa ho nya da bia na obi ni kunu be ba na wa bombros no nya bia kasese aduru se ye hye yennua bayi enua be ma no enkran na sadu sika so sa be ka beboa enti no numbers no the number be a mebo bia no the right number between this kana faso na ye de amawo nom 0245 29 43 07 0245 29 43 07 055 36 72 173 055 36 72 173 your mobile money numbers then you bet me edia faso mako mensabe kano pepe na ya channel edia ko bia e wo say ye deko yes ade a ye yo ye ka say e be ye nita operation ye ni cancer no ye ka say e be ma obi a na wodi apie ye besi atwe akohyem ye twekoi ye just ye bokra ye behunu ka ye ka se be gi leto kwa no kwase ye je no kwa esi ho wo mu a ya hye won mu dwa wo mu a neni kono ma ko betumi akenkan edoso papa nti adan maami bi kan adwuma fon ne nsem fon na moti hedie no ye penesa ye bedi yatem nanso ye se ye meboa nti ye yeso ye adwuma no nse nyamese ye mbra ni ye meboa enu asoso ne ye beye wo ye den enu an ye beye ye base ya ne ye di ahokeke ho debi na me ba me se akua yenko sister yenko akua enye easy o se ma yenko ye beyo afi me betina kwanya isu pra me na so ni isma di nkomo is na sesen is enye easy o se ma ye beko ya me be mama mo den me de mako unim de na ye me ya be ma wadane akwala ewiase ade ye me ya ye be ma wo yare be ma oyare he se wukunu yare ya se wukunu yare ya na se be ma bi eka ni ne begu so na ba akola ba akokora ya de mu a na be ma awunsia woni na wunsia na wasa be yare da wo so he eno no wo de nkamane nam ne ba bi kura e wo ho beto kakra bebo se wan hwe akora no kra se wo ha o de kakra beba o be send 20 bi ma wo de ahwe bibi e beto bibi so ma akora na di na wo yare da wo so a be mo yare
Mako money numbers in the Gusono, so an aside Kakra will be a Gusu Siania in Momono, numbers 2 in a beer, like charity appear, and American Amity, Baki is my me producer and one Wahano, Messedia Medima no bebo. A number between this kind of afaso when the problem sir ni na so be ko baby was say eko pepepe near the akodidwuma no na sa ba mi abranti hu to ne ba was say the deleto ko ku be kire ye no na so do say so bonu akasa me so ni de ewu ni de aje no kwa no so ti ase eno na was say ye dru baby a ye so was ye de ka ho e be yi near the account na abano na bibia ayekama let's okwaku no ordinary to so akura baby anu wo na so ya tiefo adofo tire mu amoje so ena mo hwe na nima kama say yetumi age akura weyi nkwa amenne woni a yebetumi age ye nua be men ye kuni ye brother ye bay ene na yire yebetumi age Akoma FM 87.9 what you was sending na unya problems mane have if you from today and you see Friday you be bosso and you no kwan you be bosso kakra chrum you dey atoamo so sa kopim fiada na you say nu hode na kakra ya boabo bia no a ya de ebedi djuma ochina ya yeso nkonkotwa onko yes cancer hodo omobo ni din huhu bi no anye asem ketwa de minti ne bo nti nei ya behwe ne amanisi kanu na achina evangelist ede no ko hospital ya start free china na we ya ntina so David free china we evangelist emo ede no ko hospital hono na afi ya kotua na waye na afi ya to aso ni ya hwede to aso sa kopem se ebeye ni se beye nyameti ase brahoma ne so na de wo fama ana kankran hyesem efa kire wonom 03224 98035 03224 98036 03224 98037 also ubetumi afre within the baby afre free. Hello, yes. na afuna binaba emini bieli na kupon sese ni sese bibia no omwa ma yefe bia mu abeba sefe na na ade ade ka sefe abobisa kudase ana mede wanu ase papa osiyenso ye beba ye wo kumase askra ye ne mo no ene di enhwe ne mu ebia na wo de wo ben ha na opese wo de ye ba ye baje na ye de akande anya no 03224980 3503224980 kafra wonso betimi aba homa ne so nkra hyesembe na wo ede ma yenua be na afi yenua be ma no 03224980 5032249803 odini be me hwa homa ne ma me baako so eba na adrope 0322498035 0322498036 odini be bia frefre owo yes ele pacho yeni ya bema ko buku da tu sula tempo da ele ame ele pacho bonno no bana mo die ni me da mo ko bonti mate kwaje bebo ni sisi ana so afa within frefre oh so ayashe pa meson within 87.9 yes good afternoon yo adepa mira ini abani so o ya de kle sene abetwe ni ni jiri fa ko ya so nke se de na na se bia e ko na gama ayi di mo na so ma fa na ko so fa wetire na ni kakra bia ni ga di ya da si
ate menu abema adepa onyame onkosua na onhyirambo pa 055 36 72173 menu abema kwajoboku untina mebebo 055 36722173 055 36722173 na says 0245 294307 0245294307 foundation we cafes no bino no ubetumi e de afaso within baby afrefre the baby within any baby afrefre atonsu mama because on me numbers no me bobo for front you bet me at you know what farmer me pa winnim why no me pa cho mo beje mom fire mami off air na monye mo fire mami off air na monye ne number no ne number ono ankasa ne personal number de ne di nkomo line 1 na monye ne number ne mama echina ye ne no ebedi enkomo me pacho fa ne nkomo mama de ne number mama okay 0322498035 0322498036 0322498037 nakuya ye mami waso onim ne pa waso onim ne pa na enye nchen omu container omu aton omu nyoma bi wo ho a ni nyina so omu aton enti na kire se yare no omu akon ache 6 years old 6 years eye wo bi akọ starting radio station kwa kwadwefo bi a but omo ye oye na dey say o be hwe be ma no opem se ne ho be to no but baby edre no container yaton bi a they say asa di omo wa no di omo wa no enti se ekoye se yi a na kire se esese wupie na esese wupie we dey ne baby afefre hello we dey ne baby afefre oba go bia mira na ho no kwa mo highway atu yen ka wa ya ma ko de me ya eni go ta na mo Amsterdam enna na mi chompa oba ko sia eni mi se block paulo me pra performance ni pra le se performance ni ni form bisa ye je mi ni encouragement ni ya pa le mo ma ka ko number okay so woman say woman say the go dey tusna oba ko sia influence ya mo pa edu mi say e be mo ba no no we be bia we dey ya mo what we do feel ka be bo pa nanko ma why mo bakra enya hwe won kransa no kra eye ademu ekwa wo se ono ne de 4 months ni 4 months so oye no hwe yenye yiwe na 6 years na kire se wutum se ono kra ne nan yes ne nan ne nan ontumi 4 months ni wonko adwuma enso enye easy within the baby afa because I'm being the married friendly as a man okay in fact when they are come Akoma in 50 cities maybe on Cameroon no I'm how baby in say I'm fana adeba fana na adeba chini you say I'm paying kuran the kun ayede ebebe ni na ayeboko ni bibi say baba ni yes the ni akeni na erade odeni ni so kana community ni enyina erade beye ni nyina onka na command no yem yeda se ewo wo mo a ene onkran hyesem ya wode ma yenua ba akosua konadu ena ne kuno Mr. Kofi pra na me insha wo papa 0322498035 wode ne baby afefe wode ne baby afefe good afternoon Monica. Okay, money. Akoma
It's my favorite to buy no mammy son and my your mammy the rather. Now mamma son and son 059. Well, no, Yami ain't shout, Papa. Yami born now. It's here for me, Yami come up. No one boy papa and I mean, Yami ain't show a name na Omawa dance, dear. Baby, I will scan free ye piano. Yame Emma wa dance, dear. The other Akoma so Yame share no one and family. We didn't baby a free. Akoma FM. Hello, we didn't free. Went to me and you know so every so yet me say ye free se ya dia kwesi fiada ye bebo boso dey be a bet na se bia no nti wo send na wo face difficulties and challenges amane how wo se wo di sika na bebo no nko ade enkasema sende anko nti no mijai wachina na de chie kwesi fiada ye ko asen say yes ayare o mako yes ayare obi aso ni mi say yare sa no enye daba ako so yes asem na ye ka ne yo nti ye ntumi mfa daba ako na nkase ene nko ayawie ya ade a ye to aso na ya ye ede ahoden aba ni mpomu obi aso ni mi say ahoden ba mpomu no eye sikasem o 10 cities in Yaminshira ye hia o 5 cities in Yaminshira ye hia o 2 no o 1 no me dey met me abo 100 200 million 20,000 10,000 and okrati e breso ne kasa we didn't baby afefre. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Marco, Oh, Marco, I'm sure I'm right. This is the third time I'm in the relation, but when you are sometimes, you abo ka ako na American say you come area which mean a problem, a problem, but a village area say you you I have to say you too that we are not going to American. We don't see American. We don't pay a man. Now, Kaka will be a yes, you are assembly. The Monsuma se papa, Yami, and Shaw, Mamma, a banny say, ya, network to us so. Enti ye huno ebiana enipa be 30 ascended 10 cities minimum sumesi minimum benten enti mi hu sa sumesi na so benten na ede bae enti na ma ko yetna se pe na chese aba tini yetna se ani anda mu nyina se ni ehira mu nyina de abomba ko enye ni nyina na ebe hunu bo I may spend the whole night na me de ya God bless you thank you God bless you edru ba bi bo nsi ma fam na mada edwuma ne so ya na ma we didn't baby free. Mini abema papa 87 yaba masuwa tantima ko kufiase no ta ko denedie e papa ne ma ye voice nyina akofo na de meka che ma me no se omo ko akoma ento omo yem na unyakopon a wo hwe nipa no ni bigi so obehwe wo kwa na awade na wodi abede mini aba ko se papa bi die omo ka wo makoma nto ni bigi so se ni tie bia no unyakopon be se omo yade awo mo aba betna Akoma FM kasa fidi kasi so enu nye TV ya want TV ze kontigi e dia dance ye se omo ba ano unyakopon ahye wo ani monyam na me sre etifo se ni sre wo mo a e kata ogwo tikala no ansa na dia fendi 1 CD 2 CD 5 CD to Akoma FM unya wa want TV ye sre mo ye sinya collect no kakra bia binya bia no Mr. What is the betting ya bois? I'm a million ya bear, so any auto. It is a moment why say ya, you been yet ya, when I'm to do a deal with dinner, one is many up in yam. Nibaba, we are going some. Some that will be at the ball, Tanya, what we are bigger for now. Nibaba, for what I'm at. Nyame enshira papa of akwata nyame enshira pa
yɛda se pii ha ɛna yɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛsie medin ɛde Maa Akos ɔkyena ɛyɛ da foforɔ da bi wɔ hɔ a ɛyɛ akoma mu nsɛm ɛyɛ program da bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛdeɛ da bi wɔ hɔ a ɛyɛ awerɛhoɔ ne nyinaa wo nsa bɛka bi ɛwɔ program no so deɛ ɛbɛba bia no ne yɛagye na wo a woatu ne yɛasom ne yɛahwɛ sɛ yɛbɛboa nnipa nti ɛna nnipa ɛwɔ hɔ nyame yɛ adom a ɔkyena sesɛ deɛ abusua pani same yɛ kyampɔn miama mpaa ɛna wuhu me se mensere anoɔden abusua pani de Akoma